consulta nawe. Thokoza, sawubona, dumela, apsheni and hello. This is Dr. Oti, inyanga yompedi, khosi ya dingaka, khosi yaba kore kukukuri ki bua ka khosi ya batho ba ipitsang gore bona ba itse go ala mo Northwest le Gauteng ke nna ngake tonna go ditsa tsotlhe ke bue gape le ko lefatsheng la ko Kurumane ke nna ngake tonna mamela ngwaneso ngicela ukuvuka ke kopa go tsoga ke kopa go tsoa dikhombera uvuwa ke kopa go tsoga ke kopa go tsoa ngicela ukuvuka kuyaka utsuwa abantu bonke abafuna ukuvuka abathi bona baqela ukuvuka empilweni yakho. You know that you were making millions. Money was like imali bibuzwa kuwe madi ana bozwa mo go wena batla gore nkutlwe sentle ga ile gore madi ana bozwa mo go wena ga ile gore madi ke se leng gore sine se botswa go go wena madi ke se leng gore batho bane ba tsa mo go wena imali bekuyinto ekathi uthi ithi baba kuwe but namhlanje imali ayisekho kuwe ke batla ukukhuluma nganeso nginomuthi imithi yakhona amavuka nje kuphela ngithathe into ngayivusa yaphila ngalezi impande lezi ngithathe into ngayivusa yaphila ngalezi impande lezi so ngame magama ngizama ukuthi kwena nawe kuyolunga nawe kuyokhanya nawe into zakho ziyobonakala kibatla ukuthi ngwaneso nawe uzovuka lezi impande ngizokusebenza ngazo uvuke uma umuntu obuzazi ukuthi solo kuphila wena man umuntu ukuthi ubu right empilweni isinokonoko bekwesakho isiqabajibe sibuzwa kuwe imali bekuyinto yakho namhlanje uwile if ubatla utsuwa ngifonele ngizokwenza lempande izovusa impilo yakho uma kuvuka wena kuzabe kuvuka umndeni wakho kunabantu ukuthi bebaziwa ukuthi bamba ngeemoto ezinhle namhlanje uwile ubunezindlu ezinhle wena ubuthanda wonke umuntu wena ubunesithunzi wena but namhlanje uwile ufuna ukuvuka lempande kuthiwa ngicela ukuvuka impande le yabantu abathi ngicela ukuvuka ke batla go tsoga dikhombela vuwa ke batla utsuwa ke batla go tsoga ke kopa go tsoa moriana o tla utsosa ke phego ke boniswe ke badimo ba re honna ba re bona ntho ke yane shwile e tshele ka moriana o bone ka bona ntho e tsoga jalo wena tla tsoga mina mfuna ukizwe kahle kungayikati 1 kungayinyoka 2 kungayi any animal ebona ngamehlo emhlabeni uma ifile ngikwazi ukuyivusa iphile ivuke iyenze konke ufuna ukuthi ukwenzele kona. So this Dr. Oti inyanga yompedi mkhulu oti mawufuna impande ukuvuka uphatha imali engange 6500 rand. I500 rand into engisidingayo kuwena. 6000 imali yethongo ozokhanyisa ngayo. Abantu abathi baqela ukuvuka. Amathenda uwile, amabhizinisi uwile, imisebenzi uwile, awusana into enzakala ngawo. Ngibatla ukukhuluma nganeso. Ngicela ukuvuka. Make sure ukuthi uyangifonela uphatha imali engange 6500 rand. Ngiyathokoza. Thank you Marcos. Consulta nawe.